Abavandimwe mbahaye ikaze mwese abatwumva badukurikiranye hirya no hino, reka mbaramutse abari mwiriwe nako abari nimugoroba ari mwiriwe, bari mu gitondo ni mwaramutse bivana n'umwanya ugiye kudukurikirana. Hanyuma turi mu minembwe kuko bisanzwe, tukabana na Dr. ushinzwe ubuzima bw'abantu, kubakurikirana ibibazo bigenda biba kuri aka karere. Murabizi kuko abaturage bagize ibibazo by'imyunyu, by'amasabune, by'amasukari, muri make ibintu bijanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi byagiye bibura cyane kubera ibibazo muzi biri mu karere. Niyo mpamvu twagize ngo twegere Dr. hano agira icyo atubwiye ku bijanye n'ubuzima bw'abantu, buhagaze gute, bumeze gute, ese aho bugeze niki cyabafasha mu gihe batarabona ivyo bikoresho. Hanyuma Dr. cyangwa se muganga, tuguhaye ikaze, ubundi tubaze uko umeze ku buzima busanzwe bwawe. Mumeze mute, mwabyutse gute? Twebwe twabyutse neza, nubwo drone ejo yiriwe ibomba iruhande rw'amazu yacu, kandi nanone ikaba yaragejeje nimugoroba ndetse nko mu masaha 3 za nijoro igihe ibomba. Ariko nanone kubera kuko turi abakristo twarasenze ngo tumare gusenga, turaryama turasinzira, none twabyutse amahoro. Nuko ngo ubungu musigaye mwitwikwira amasengesho gusa, turimo kubwira Yesu gusa, tukizera kuko Yesu yabaye igisubizo. Yego. Hanyuma dusubiye inyuma, twari kuri Pentecoste, wabonye gute abantu, byari byifashe gute? Abantu bameze neza, kandi abantu bambaye neza, kunda ubwoko bwacu, bugira isuku, biyuhagiye, bari basokoje imisatsi neza, bari bambaye neza. Yego. Ariko kubera ibibazo byo kubura isukari n'umunyu n'isabune, ndetse isabune yo ntiwomenya ndetse ko batayifite. Ariko ikibazo nabonye cyo kubura isukari n'umunyu n'amataga, abantu barananutse barashira. Donc abantu hasigaye imitsi, usigaye babona gusisura y'umuntu, ariko abantu nta binure bakigira. Nta binure bikigira. Nukuvuga ngo we wabasuzumye kuri? Nabasuzumye, habe nanje wavuga gutyo, nanje nta binure kigira. Nawe ubwawe kera byagabanutse? Ibinure byaragabanutse kabisa. Kubona umugabo wari ufite nk'ibiro 100, ubu ngubu bageze ku biro 60. Kandi umuntu guta ibiro 40 urumva ni ikibazo gikomeye. Abantu barataye kabisa. Hanyuma washimye, uravuga ngo uza wishimira kuko wavutse uri umunyamurenge. Niki cyabiteye muganga? Igituma cyatumye niyita umunyamurenge nuko turi ubwoko bw'isezerano, kandi twangwa n'amahanga, ariko tukirwanaho. Kandi Imana yamara ikaduhumuriza ntidute, ikavuga ngo iri kumwe natwe, kandi izabana natwe. Yego. Kandi ngo izatubesha muri iki gihugu, ngo tuzakibamwo n'abazadukomokaho bose. Ayo masezerano turayafite, kandi niyazankomeza. Yego. Kandi nkunda ubwoko bwacu kuko n'ubwoko bw'isura nziza, kandi n'ubwoko butagira ubucafu, kandi n'ubwoko buza bwirwanaho. Aha, wewe wavuze kuko ukunda kuba waravutse uri umunyamurenge, mu gihe abandi ahubwo bavuga ngo iyi sura yanyu niyo muzira. Kubera iki wishimira kuba waravutse usutya kandi muhamubizira? Jewe nubwo duhaye tubizira gutya, ariko nanone Imana ko iratubwira kuko tugiye kuba abantu bakomeye. Ni byiza kabisa. Hanyuma rero uvuze kuko mu gihe ababwiriza bako babwiriza ijambo ry'Imana rifasha imitima, wewe nk'umuganga, nka dogiteri, wari kureba ubuzima bw'abaturage uko buhagaze, abana, abagore, abagabo, ukabona batangiye guta ibiro. None hari abo se wabonye bamerewe nabi cyane, nyine ubuzima bw'abaturage buhagaze gute? Tibura ubwo bwaki cyangwa se izindi ndwara zijanye no kubura imyunyu ntaziragaragara? Bwaki kera yaratangiye. Nuko kera iyo umuntu atangiye kunanuka, atangiye gushiraho, kera ubu utangiye kugira imirire mibi kera barayitangije, kandi ibimenyetso by'imirire mibi kera biba byakugaragayeho. Igihe utangiye gushoshoka
ibinure bikagushiraho imirire mibi kere byarakugeze. Usibye ko abantu batarika hasi ariko nanone kera abantu batangiye gupunguka kabisa ibinure bibashizemo. Hanyuma rero iyo umuntu nyine yananutse cyangwa ageze kuri urwego wababonyeho hakurikira iki? Hakurikira kugenda bacika intege zigashira z'umubiri. Umuntu rero akananirwa gukora imirimo. Akananirwa gukora imirimo. Turi mu gukora, turi mu guhinga, turi mu gukora imirimo isanzwe, ariko kugira ngo tubone ibintu birekipere bidufasha kurekipere irya energy za mbaraga twakoresheje, kugira ngo tubone ibyo kurya bitugarura za mbaraga ntitubibona zikabura. Ariko njewe no kwigisha abaturage ngo turye nyarujumba. Nyarujumba nyinshi tuyihinge kandi tuyirye. Buri mugoroba tuwe turya nyarujumba, izoze ifite isukari nyinshi tuzoza dukuramo tugaswa kandi tugagarura mu mubiri. Nyarujumba ifite isukari ishobora gukora à la place ya sukari twazaga dukura mu cyayi. Ndetse uwo fata nyarujumba agasa n'uyi isataguye udusatu akanika, yamara kuyanika akayihura, akahura irya nyarujumba igahinduka ifu. Irya yoza yishira mu gikoma kandi akanywa igikoma kirimo isukari ihagije. Yego, ukoze ku kibazo naringize ngo mbaze nk'umuganga nka dogiteri ugize iminsi mu karere, ufite inararibonye kandi uzi ubuzima bw'abaturage buri gihe bagenda banyuramo, urabona gutegera ku bintu bivanze minembwe cyagiye kiba ikibazo kandi kigatuma ubuzima bw'abaturage buja mu kaga. Ni ibiki abantu bokoresha cyangwa se abaturage bokoresha biboneka hano mu karere bidasaba kuva hanze y'akarere kugira ngo n'izo ndwara abantu bazirinde? Wari ukoze kuri nyarujumba, kandi nyarujumba ndatekeza kuko abaturage ko barayihinga cyane kandi n'abandi barazifite zihazera. Niki kindi cyo kongera kuri iyo nyarujumba kugira ngo niyenda n'izo ndwara bagende? Urumva nyarujumba twabonamo isukari, ubundi proteine mu buryo bwo kubaka umubiri. Yego, dufite igikoma c'ibigori, dufite igikoma c'ibigori, dufite ibishimbo. Abantu baze barya ibishimbo kandi banywa umwita mwinshi. Nongeye kuvuga abantu baze barya ibishimbo kandi nibamara banywa umwita wabyo mwinshi bazobona ibintu byo kubaka umubiri, kubyibuha, gusubira kugarura ibintu. Aho niturya tunywe n'igikoma, igikoma cya kankoto naco kizotuzanira kandi ibintu byo kutwongerera kandi ibintu by'ibinure. Urakoze cyane. Hanyuma ku nshuti n'abavandimwe n'inda bataraha bibaza uko mumerewe, ni ijambo wababwira mu kurangiza n'inda ikiganiro? Ijambo nobabwira ngo tureke gucika intege. Tureke gucika intege, dukoresha ibyo kurya dufite kandi dusenga Imana. Mu minsi mikeya Imana iratubera igisubizo. Murakoze cyane. Reka turangize tukomeza tubihanganisha, ubundi tunagushimira kuko wakomeje ubana n'abaturage. Turabizi kuko bafatiye runini imiti yawe, ikoresha uvura abaturage benshi, baba abana, baba ari abakuru. Ukuri guhari ni ubutwari bukomeye. Mu gihe uzaba uriho n'igihe utazoba uhari tuzakwibukiraho kandi ndatekeza kuko izina ryawe ritazazima. Murakoze cyane. Murakoze. Yego.